Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci. Večeras počinje prava reality drama, jer Marija Kulić, majka poznate Miljane, ulazi u vilu Elite 8. Njena elegantna pojava u zelenoj haljini sa dubokim dekolteom već izaziva reakcije, a fanovi sa nestrpljenjem iščekuju njen povratak na male ekrane. Marija je poznata po svojoj iskrenosti i energiji, a svi se pitaju kako će se snaći u ovom realitiju. Da li će uspjeti da zaseni ostale učesnike? Marija Kulić, poznata po svom ranijem učešću u realitijima, ponovo dolazi u centar pažnje. Večeras se očekuje njen ulazak u reality Elita 8, a njena objava na društvenim mrežama već je podigla veliku buru među fanovima. U snimku koji je podijelila, Marija je pokazala elegantnu zelenu haljinu sa dubokim dekolteom, koja je savršeno istakla njenu figuru i samopouzdanje. Njena odeća je izazvala mnoštvo reakcija. Fanovi su oduševljeni kako izgleda, a mnogi se pitaju da li će njen izgled večeras nadmašiti sve ostale učesnike. Uz visoke potpetice i stav prepun samopouzdanja, Marija je definitivno spremna da dominira u vili. Ovaj povratak na male ekrane je za Mariju poseban, jer posle pauze ponovo ulazi u reality svet. Njeni fanovi sa nestrpljenjem očekuju da vide njen nastup u Eliti 8, a ne sumnjamo da će doneti pravu dozu energije i drame koju svi vole. Njena iskrenost i hrabrost su obeležile prethodne sezone, pa nema sumnje da će i ovdje uneti poseban pečat. Šta vi mislite, hoće li Marija Kulić uspjeti da zaseni ostale učesnike i osvoji publiku u Eliti 8? Ostavite svoje mišljenje u komentarima i ne zaboravite da lajkujete video i zapratite naš kanal za najnovije vesti iz realitija. Vaša podrška nam puno znači, pa ne zaboravite da iskoristite opciju hvala ispod videa. Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva.